أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعاء عبادة يتقرب به العبد إلى ربه. وقد أمرنا الله في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيئة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يتي الله سبحانه وتعالى tagulo en o woodini en, o yamiri en kala ko tawata nafoore meɗen no e muɗum ka adna ɗo e kala kala.
o rentini en kala ko tawata lorra men no e muɗum ka aduna ɗo ma ka lahara. ɗo yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow ɗiɗo nemaji makko ɗi o woni e lontidirde e hoore meɗen bimbi e kiikiiɗe jerma. miɗo seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o gooto o alamo o kafi o heɓata kadi mo o kafi. miɗo seedo nelaɗo meɗen Muhammad bun Abdillah o ko jiyaɗo makko wona kafidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli o ɓurnimo e hoore nulaɗen fuu, o ɓurni mofte makko ɗen e hoore moftaji ɗin fuu. toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule e nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisna ɓe. ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah haray hule Allah subhanahu wa ta'ala anden haray ko wiyete du'a ko dewal taway ngal sa rewiringal Allah ɗum ɗattinte Allah subhanahu wa ta'ala. ala non ko neɗɗo ɗaɓɓata si tawi ko ɗaɓɓo ko nafata ɗum ɓuri ɗaɓɓugol hunde ɓattinayde may Allah subhanahu wa ta'ala. ko woni malore ma nden kono ɓattorɗa Allah wo, malkiseede ma on kono woɗɗorɗa Allah wo. idan kala gollal ngal tawata se a golli ngal ɗon ɓattinte e Allah harayɗa hani himmirde gollugol ngal. kala konngol ngol tawata se a wowli ngol ɓeydete ɓattagol e Allah hiɗa hani himmirde wolngol ngon konngol ɗon. kala konngol e kuugal ko tawata ɗum woɗɗintinte e Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa hani woɗɗitade ɗum. ko waɗɗo ɗum ɗo on wiyete jon hakkil, amma mo lundike ɗum ɗo haysi mo sifede mo mari hakkil kono harayna hakkil nafayke. e haray o mawdu fi du'a ko mawdu yewtaɗo ko ɗuuɗi, mo yewtuɗen ko ɗuuɗi, mo hanuɗen kadi ɓeydude wattandila e muɗum. wonali ande men nden fewdo ɗo tawsi julɓe ɓen no andi sino du'e na ɗum woni ande men nde. julɗo fof julɗo no andi no du'e, julɗo fof no andi du'a no mari nafa, kono ko julɓe ngelo andi ko honno du'orte ko ɗum randu woni. andugol golle ɗen no moƴƴi e moƴƴingol golle ɗen na gootum. buyno andi juulugol no moƴƴi no juulude, kono wonɓe wadde julde nden no hanirno ko seeɗaade. ko wona noon kadi alhaali on ka du'a ɗo buyno andi no du'e buyno du'aade, kono honno du'orte kala dewal ngal Allah yamiri nelaaɗo ɓangini a waɗirtangal no faaliraɗa noon. ko ma jaɓa yiltitoɗa e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka sunna nelaaɗo anda ngal dewal ɗo ko honno ngal warrete fijo Allah jaɓu ngal. idan haray oɗo du'a hiɗen hani famude makko piiji buyi no jeeya e muɗum min tun e ande anden e du'a an on ɗum no waali feere. an tun e du'aji maɗin e ande ma nden ɗum no waali feere. en fof ko kafuɗen kon no woodi yimɓe ɓuɓɓe tawata no heewi e ɗenɗe muɗum wiigol awa dey waɗani en du'a na ella, kono yalli ɗum yona e piiji ɗin fof.
yonata jonna e misal gotol ngal wattantele muɗum moƴƴo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si yehi ha ɓe maaki hunde fodde gurdam ma no heddi ñande wo so a haqqili a ɓeydoto e mayre o qissa ɓe sukaɓe tato koɓe sifani en yahunoɓe naati ka fammere hayre ari tippi e hunduko fammere nden ñoƴƴiɓe nder ton sukaɓe tawɓe ko gonɗiɓe allah subhanahu wa ta'ala anduɓe ko woni e wowlude kon inna allaha ala kulli shay'in qadir ɓe woɓɓe no holnugol konngol kono ɓe andangol no woodi hewɓe wiwde la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɓe wowlaygol konngol kono mana maggol on ɓe anda wiigol allah no hattani kala hunde si tawi ɗum kaka ɓernde ma woni haray allah yonanima kono noon si tawi kaka hunduko wowluɗa ɗum ala ka ɓernde a ɗaɓɓay goɗɗum go ko ɓeydita e ko allah kon ñande waɗɗa ɗum wo haray a perdi ñande wo wiɗa ko allah kon tun gaynata allah tun gaynata ko ma goɗɗum go watte hoore ɗon haray ko nden ñande perduɗa idan ɓeeɗo sukaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpiti e wondema ɓaawo nde hayre nde ñoƴƴiɓe ka nder fammere go'o ɓe taƴanoki ara noon ɗum e darsu maɓɓe o go'o ɓe wi'ano ɗo ka wonɗen ɗo hande kadi lanni waloɗen maayi ɓe rewne no reweteɗen fuu ɓe sorni juuɗe ɓe sorni koyɗe ɓe tawi wata to ɓe tonta hayre nde ɓe ewnata ko ɗon goɗɗo o nana ko ewnete ɗo nana o ko rabbu samawati wal ardi on pet idan gooto e maɓɓe wi honɗum ittata en ka wonɗen ɗo si wona gooto kala e meɗen ndaara golle moƴƴe ɗe o golli tawa ko fi allah tun kadi o golliri ɗe watte no wila moƴƴa o ndaara golle moƴƴe ɗe o golli tawa ɗen golle kadi ko fi allah tun o waɗiri ɗe o hikkina ɗen ɗo yeeso du'a makko on o toro allah subhanahu wa ta'ala no gasa allah itta en ka wonɗen ɗo en andi qissa on ko qissa lolɗol wona hadis on na hadis andaɗo mo tawatano e ɗenɗe karama koɓe ñande fof ñande komi faalayi en tasko ɗon ɓe tato kala ɓe du'ino ɓe wi'ano wiiɗo on en iwataɗo sina sen torodi allah golle mi moƴƴa du'ano en ka ɓe wiyano ɗum mo be maɓɓe jaɓuno ko oya wi kon jooɗi miijiti ha anditi gollal ngal golli ɓe mari golleji moƴƴi bus kono an tigi hiɗa andi e nder golleji maɗa ɗin gollal ngal golluɗa tawa ɗa andi ne ñande ngal ɗon awɗiral ngal fof wona fi allah e ko wonɗa wadde tun aada mo kala maɓɓe jooɗi miijiti ha anditi gollal ngal golluno tawi pellet ngal ɗon waɗiral ngal sona fi allah subhanahu wa taala idan mo kala maɓɓe du'i ko wattante yila kon fii honɗum arano on ɓay du'ike allah towni hayre nden seeɗani fii honɗum allah townali hayre nden few o wawatano ɗum allah wawatano townude hayre nden ko arano on du'i ɗon ittani few ɓe yalta ɓe yaha homo wawno kono arano on du'i o towni seeɗani o acciti ɗon ɗimmo on du'i o towni seeɗani o acciti ɗon tammo on du'i oya seeɗa heddiɗo iwi ɓe yaltuɓe ɗum ko honɗum wima an julɗo ma ana si hunde ñoƴƴi fof ko fof townata nde si hunde ñoƴƴi fof sengo woto towni yanta e hoore ɓeya idan ko la budda ñoƴƴiɓe ɓen fof towna yani julɓe ɓen ande nde ɓe mari nden hande e ley kammu ngun wona wigol yo imamu ɓen du'o maayo mawɓen du'o maayo karama koɓɓen du'o ko fof du'oto par ce que ko fof ñoƴƴi mo kala ndaara e gollal moƴƴal ngal golli fi allah subhanahu wa taala so amara yehu waɗa hiɗa wawi wonde a anditali golle ɗe golluɗa fi allah yehu hoora ñallal tawa goto anda eɗa hoorngal ñallal ko fi allah waɗirɗa ɗum yehu an tun ka jeggemma ma jooɗoɗa rewa allah subhanahu wa taala mara daroɗa juula ma ƴetta qur'ana janga ma ƴetta sadaka okka suuɗa toroɗa allah ngal gollal ma moƴƴa ɗon ande ko julɓe ɓe wondi kon hande aduna yo allah ittu ɗum
zamanu mo fewndiden ɗo on islam fuɗɗi lornade no fewndo ɗo kadi no islam no lurri ko waɗi julɗo on siko kanko bonni ko bone siko kefere on bonni wona hay fus ko ɗon adna o woni wona noon kesum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makino zamanu aroyay e hoore yimɓe ɓen neɗɗo jogitiiɗo diina mum kañ on zamanu ɗon no way wa tamuɗo ƴulɓere tamuɗo ƴulɓere ko honno wayi so a jogitike a sumi so a liɓi rocci so a tami ƴulɓere ka junngo ma ɗo tan keɗe tamin a sumude ko sa muñi kande wona ɗon kono noon so a liɓine kadi kande rocce idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makino ɗum haray julɓe ɓen no haani wattande yila allah subhanahu wa ta'ala ko julɓe ɓen o wi'i yo noddumo wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum joomi mo o wi'i noddeelam mi nooto o addi kamba inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ɓe ɗo townintiniɓe ɓe mawnintiniɓe e noddugollam min allah hollam mi andeji maɓɓe ɗin ɓe naato e jahannama hara ko ɓe jaasuɗi allah no andi alhaali goto kala e meɗen himo andi kadi kono o yondinoraali ko andi kon o wi e noddu si a nawni o wi a noddumo o nototo si a weela noddumo o nototo si a maapi noddumo o nototo neɗɗo fof neɗɗo no haani ɗoranade hoore mum taw fi honɗum ɓe wi ma hakke jasaduka mislu zuhrik ŋañata ɓanndu ma ndun sifa feɗandu ma ndun siko goɗɗo wiɗa ŋañananka feɗɗatama ɗon o ŋaña tu wiya ɓeydu seeɗa si o ɗuɗɗini wiya uytu kono siko feɗango ma ngo waɗɗa eɗa ŋañande hoorema ko yere ko falɗa ko watta ka a feƴƴintinta a mankinta kono siko goɗɗo ŋañanma tun o ɓurtinema o fanɗina idan ŋañata ɓanndu maɗa ndun hewti feɗango ma ngo ella ala wiigol yo goɗɗo duwanoma ella ala ɗum no yamira ka saria kono ya wadde kile kono noon atto taw an wata waɗo hoorema neɗɗo mo tawata an na hay hunde yeeso allah subhanahu wa ta'ala an a noddata allah haray a faayi idan subhanahu wa ta'ala o wi'i en yi en noddumo ko yamirore ka ko yamirore joomi mo wi'i noddelam o addi ɗon fodore o wi astajibu lakum mi nodto o addi kamba ɓaawo ɗum ɓeeɗo saliɓe noddugollam mawnintini noddugollam idan ɗum ɗo no holli wonde neɗɗo julɗo on haray ko ma o nodda allah subhanahu wa ta'ala wona fii tun sihimo maapi bal julɗo o tan o maapi ɓay si haajuji ma aduna ɗi gasi few haajuji ma ɗi ko gasali ɓay hiɗa wallini ko ɓuri maapinde nema ɓurɗo mawde on a heɓalimo taw ko aljanna yo allah hokku en ɗum tampere ɓurde mawrude nden a daɗa allah taw ko yiite yo allah dandu en ɗum fannin neɗɗo daɗali yiite naata aljanna hara o serndali probléme o sertali e ande neɗɗo serti e ande o ñande o tawi o naati ka aljanna o daɗi yiitare ñande serti wede ande kon few ɗo e nde ñande bani aɗa jokkodire probléme ha ñande wawa sawti ɗo idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hay hunde ala ko tumbata omba jonna allah tawa himo teddini fii mum hewti du'a laysa shay'un akramu ala llahi min ad-du'a ko naɓata ka allah kon fof ko o ɓuri hittinde fii mum ko ɓuri mawninde fii mum ko ɓuri teddinde fii mum ko toragol mo golleji ma ƴawneteɗi ko tawi allah fof subhanahu wa ta'ala kala ko malaika ɓe ƴawni e golleji maɗa ɗi ko allah ɓuri teddinde ko du'a ma o fi honno wattama ɓe maaki e hadise goɗɗo goo e mo abou hurara radiallahu anhu o filli wondema man lam yasalillahu yagdabu aleyh on mo toraki allah allah tikkanaymo hay seɗa selli toro allah kella a wiyata yo allah selline hiɗa selli ko ya wi yo allah hisine waɗi ɗa hato jina hisugol nda ndaaru fi hiɗa selli inna awa an gasi selluɗo kadi no nawna ɓe nawno ɓe fof hata no selluno ka idan kala alhaali mo wonɗa woɓɓe woni e on iwi
ونلا صلى الله عليه وسلم ماكي صلى الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ترى الله يافي اكسيه كأدنى دو كالآخرة سنتو هبي هذا لني sahibi yafuye a hebi kisiye adna ilakara kono hedde heɓali sahibi yafuye bakkatu mani fo yafama sahibi kisiye kala ko hulɗa kon ka adna ɗo daɗi kala ko hulɗa kon ka lakara daɗi isam mo daɗi ko huli kon haɗa kono heɓata ko ɓotala kon idan ɓe maki tawi neɗɗo toraki allah subhanahu wa ta'ala tikkanaymo ari e mako maɓɓe goɗɗo goo ɓe maki ala e julɗo hay e gooto ndaren ɗo na hay mu'min ɓe ma min muslimin ala e julɗo wo julɗo mono toro allah subhanahu wa ta'ala torande hala e nden torande makko bakkato ala ton taƴere enɗan ala ton jaggitere ala ton siwana allah waɗanaymo sabu du'a makko on gotel e piiji tati jaggitere e du'a ko toragol allah ko gasata ɗum ko jaggitere e du'a toragol allah ko gasata mawɗo inna ɗo o juula o fonta juuɗe allah wattan pay kum a toroto allah ɗon ha maya gasata ɗuwete al itida'u fi du'a ma sagata toro allah ko o ɓooyi wurdata o nawi o way ko ɗuwete al itida'u fi du'a ma sonnajo toro allah waɗa ɗum gorko ma gorko toro allah waɗa ɗum sonnajo ko gasata ko ɗuwete jaggitugol ka du'a toragol ko wata wonde ma jooɗoɗa ɗo inna modi ɓayiɗa mari golle hande ta niɓɓulow ko itida'u fi du'a aturga allah ko gasata leere mo waɗi o niɓɓon sottata tiɗa faala golle maɗe ɗe gasu tiɗe ɗe gasu idan taƴugol enɗal ngol ko toragol allah sendu hakkude kaari e ɓiɗɗo mum ma kaari e ciɗɗo mum yo allah bonno hakkude maɓɓe toragol taƴere enɗan ɗum ɗon kadi moƴƴa ɓe maaki si ɗi ala nder ton si a torike allah e du'a ma on allah waɗante gotol e piiji tati imma ko landiɗa kon o addane ma ɗum ɗon kisan ma o konko landiɗa ɗon o taw moƴƴanama allah haɗata neɗɗo hunde sina tawde moƴƴanama koko mettinande ko metti jaɓude kono noon neɗɗo sowna julɗo jaɓay ɗum si allah haɗima cellal andu cellal moƴƴanama so haɗima ngalu andu ngalu moƴƴanama kala ko allah haɗuma kon andu moƴƴanama ko moƴƴanma kon o jonnete ma jogitora no moƴƴiri ma jogitora no boniri kono kanko ko jonnema ko taw koko gasta e maɗa o fawata dongal kangal yahata way noon jommum liɓa hara jogaki idan o jonne ma ko landiɗa kon kisan ma o tawa ɗum gasata moƴƴanama o sansanema ɗum ɗon o yiltanema bone araynoɗo e hoore maɗa sabu on du'ama duɗiɗa a andano bone no fokkitanma kono a toriki allah goɗɗum ko toriɗa kon heɓaki kono o yilta on bone ɗon hara o warali e hoore maɗa si ɗum wonali bone wo fokkitananoma du'ama on o woni o gasi a heɓali ko falaɗa kon allah waɗay ɗum baraji par ce que ko dewal waɗɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki addu'a'u huwa al ibada du'a on ɓe innali kaka dewal jeeya ɓe maaki ko ɗum woni dewal ngal du'a ko ɗum woni dewal ngal idan ko dewal waɗɗa a rewi allah subhanahu wa ta'ala madama noon a waɗi dewal a windante baraji ɗin baraji ɗon o tumbayɗi o omba o mara ha yawmal qiyama ñande daroyɗa yeeso makko ka golle ɗen jontite ɗon o addoyay ɗi o du'a ma ɗo o wiye ma ñalande kaari landulan goɗɗum a yiwno innami yiya enen o yino awa ko ɗum mi marannoma ɗum ɗo o hino nden ñande neɗɗo o yelato hani no hara kala ko tori allah ko adna no mara toon sabu ko ñalande nde tawata allah subhanahu wa ta'ala no sifinde sifa ko ɗum ɓaɗi ha ñalande hulɓini ko yawmum la bay'un fihi wala qilal a wattitata heɓa toon ɓeydoɗa a huwodirta e goɗɗo o nafe ma ɓeydoɗa ngal ñallal ɗo ko ñala huɓiningal ka adna ɗo ko yiɗoɗiɗo na wurede
ko imma ida huwondire goɗɗo o walle ma feƴƴina ñallal maɗa ngal ma ƴetta ko wonno e jungo ma jonna goɗɗo jonne ma goɗɗum heɓa nafoore hoore ɗo ko ɗon ngeygu ko battigu ko ƴettugol ko jogiɗa kon jonna o jonne ma goɗɗum heɓa nafoore hoore ɗon ko woni jungo ma kon heddo haralan naaji idan la karano yiɗi ala ton si a yaadi e sappo ko on sappo marɗa si hakke uytalimo ko on ɗo marɗa ko ɗum addata doga nene ma doga bem ma doga ɓeygu ma doga siɗɗo ma on fi honɗum watta haqqeji ɗin uytane kun ɗon par ce que a yeyata heɓa ɓeydano a nuɓata ko a torata ko a ñawlata mo kala no makko de hoore mum li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughni mo may ɓen mari probléme fi muɗum mo ɓeno makko de hoore mum no lumbiroya goto luɓata goɗɗo okkorta goɗɗo idan sa hettinde ñande du'a ma on ɗon mi tañƴini a welta ko ɓuuri so jaabino aduna ɗo ka idan nelaɗo weltiniri e wondema si a du'ike e nder du'a ma on hiɗa mari gongel e ɗiɗo tati haray neɗɗo julɗo on himo hani fewtude Allah subhanahu wa ta'ala o nodda e mako maɓɓe goo ɓe maaki Allah ko hersowo Allah ko betejo himo hersa jiyaɗo makko on fontude juuɗe muɗum ɗen fewta Allah okkoran hunde kaari Allah yilta ɗen juuɗe hara hunde ala nder ndaren Allah subhanahu wa ta'ala o andina e wondema ha yimɓe heeferɓe wiinoɓe ɓen Allah tun gaynata ko maɓe baka goɗɗum e makko ɓe noddano Allah si satti qul man yunajjikum min zulumati lbarri walbahr يدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون محمد ويبه يتبع لأبه همي مجد عندي هفرا بولنو بمكة نيندن لا نلا بيانو الله على دي هبه جابونو الله نقول ko ɓe jaɓano kamɓe e lo'ere maɓɓe nden tun ɓe wawa darade yeeso Allah ko ma ɓe ɗaɓɓa ko wona hakkude maɓɓe Allah ko ɗum wayne laɗo sallllahu alayhi wa sallam wi'i yoɓe accu rewgol ɗe leɗɗe e ɗe kaaƴe ko ɓe moƴƴini honɗo ɓe wi qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa taka ɓen jaɓi Allah no woodi ka menen min rewali ɗe leɗɗe e ɗe kaaƴe e ɗi sanamuji ɗi ɗo min rewirali ɗi sinaɗi ɓatti min ka Allah min heɓa malore ko tefoɓe ɗaɓɓugol noon tefowo sinane laɗo sallllahu alayhi wa sallam tuggatake honndu ko hooliɗa ceernojo wo ko hooliɗa kaari ko wali wo sellataka yaha humoɗa e makko wi'a ko o tefano yemaka Allah yawmal qiyama sa a waɗi ɗum an e omo sanamuru kon gootu si tawi a wina ɗum yiye tan ko honɗum sendi o oɗa ko rewiri sanamuru ndu ko o addiri sadaka mayru ko o yeeso mayru ndu ñamata ndu yarata tori ndu hunde ndo wata wadde kala ko o waɗi fi sanamuru ndun ko fiyo ndu battimo ka Allah an kadi ka humiɗa ɗon ko wonɗa wadde ɗon ko fof ko fiya ɓatto ko Allah na fi goɗɗum idan o mo ƴettuɗa yo tefane ka Allah yawmal qiyama hooliɗa on ɗon o tefanoyte ko honto dalil ma on kanko o mali hiɗa rewde Allah himo rewde Allah hiɗa maapi himo maapi hiɗa tanƴini himo tanƴini ko honno mari ɗa dalil wondema on ɗon o woni malaɓe tefanede ko Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama honto dalil ma woni ka aqida ahlu sunna wal jamaa ɓe jaɓa yaha fellitan goɗɗo ko o moƴƴi wo ko o moƴƴini wo julɗo ko o moƴƴi wo ko o moƴƴini wo wata a fellitanmo ko neɗɗo aljanna madama o mayani aboubacrin siddiq radiallahu anhu mo tawata on si feƴƴine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗeɗo mofte ko kanko o wi'i fannin koyngal si koyngal makko ñamal ngal tippika aljanna si nanal ngal natal hara o lannal hoolade o naata aljanna si goɗɗo humaki e oɗo fiya tefanoymo ko honno goɗɗo go yata humo e goɗɗo mo tawata hay diina makko kal lannali sellude hinna o tefande ko Allah yawmal qiyama idan hanana bani adama on waɗugol goɗɗo hakkude mum e Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi karama ko ɓen ɓe wi ko Allah wi ɗo wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idha da'ani ɓe wi fi honɗum Allah wi alɗo ene laaɗo jaabo sabu lande ɗen ka qur'ana fof Allah adda inna nelaɗo jaabo yas'alunaka anil ahillati fa qul
kala ka landal ari yasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa kala ka landal ari Allah wi'a be landuma hunde kaare wiibe hunde kaare be landuma hunde kaare wiibe hunde kaare kono ka du'aalo wi'alna laado wi idha sa'alaka ibadi anni wa inna li faqul inni qaribun idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib si jiyaabe am be landike ma fi am mi do badi o inna wi'be mi do badi fi hono ben parce que Allah jabata goddo hakkude makko do goddo wattaake hakkunde may Allah kala ka wadda jangal hakkunde may Allah anatira aussi idan haray juldo on yo o jabu kala mu o woni kala ka o woni kala no o woniri so fonti juude makko den o noddi Allah Allah nanay hito makko gon no sutima no andi alhaali makko dum wana fi ha gandal ma duuda wana fi ha jawdi ma duuda wana fi ha duubi ma towa kala mo wonda madama ko a juldo siko Allah tum nodduda Allah notta ɓeeɗo sirkoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi yonelaɗo lando ɗo kul man yunajjikum min zulumati lbarri walbahar landoɓe ene ko hombo woni mono danda on e kulol ngol hulotol ngol ka niɓe maayo e ka niɓe jordi ɓe pelleti niɓɓe dino niɓe hulɓini ka niwren wonde e kulol ko ɗoti Allah subhanahu wa ta'ala wi ka falak ye e moolo Allah e bone jemma on so niɓɓiti ka suusuɗa yaade ñalorma ɗo a suusa yat ɗon jemma mo jippinima majjana ɗo 0 heure wiya yahan carton cornice leyɗa a yata ka ni mo innima yahan ɗo carton a dogatinna ala a hula hay fus jemma haray a suusata yaade ko honɗum hulɗa a renta hay fus ko ngaraɗa huli idan ngol kulol ngol hulɗon ka jemma so naati ka maayo ngol kulol ngol hulɗon ka leydi so jemmini ko hombo dandata e ngol kulol ɗon tad'unahu tadarruan wa khufiya sanga noddoton mo hiɗo yurminkino hiɗon suuɗi noddandu ndu hiɗon ƴettanamo ahadi la in anjana min hadihi lanakunanna min ash-shakirin wallahi si Allah dandi men e ngal ɗo noon e ngal ɗo si Allah dandi men min rawaymo ɓen wowlaɓe ɗum no ɗuuɗi buy si nawni ɗo ha jooɗama e hoore muɗum ɓe fiɓay si e ngal ɗo si Allah waɗi ɓe ndikki ha hande kadi ɓe yalta e ɗam puydan ɓe jokkuno kono on ti ndikka aɗa ka martaba yontira tu yejjita konko ƴettanno Allah kono fewndo nde walɗa ka labtane nden fewndo nde wonɗa nden ka kaso on ahadi mo ƴettanɗa Allah ɗon si a yalti a waɗay waɗumo dey sa waɗalma haɗa heeɓi probléme idan ɓeɗo haade fewndo ɓe maapi ɓe noddayno Allah tum ɓe inna Allah sa dandi men ɗo hande kadi mi rewete mi widatama e goɗɗum ngo idan o wi yeetoɓe ko Allah qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb ko Allah dandata on e ɗin kulolji ɗon ko kanko ko dandata kala tampere ko kanko tum idan Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni waɗowo piiji ɗin fuu si tawi hiɗa tanƴini no woodi waɗowo piiji ɗin ka hawre leydi ɗo ko wona Allah dartudina makka moƴƴa ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di si Allah accitani yimɓe ɓe yurmede makko nden ndaren ka tafsir ji moƴƴa yurmede nden ɗo kon ɗum yurmede nden ko tafsirul muyassar ɓe raɓɓiniri pot ɓe wi ma yaftahi llahu linnas min rizqin wa matarin wa ilmin wa gayri zalik konko Allah udditani yimɓe ɓen e morde e arsike e toɓo e gandal e cellal e ko nandi e muɗum ala jogitotoɗo ɗum si Allah addi cellal goto waɗan haɗude wono tawide noon so addi nawnar kadi goɗɗo waɗatande ɗum e yi ɗum ka si tawi no sikkitano hanki no woodi woɓe dartade nawnare o nawnare Allah holli en hande no woodi yimɓe si Allah addi nawnare sina o falodi no ala waɗo ndettude mo kala e appareil ji mum e dole mum daara ha tawa tigui ɗi gon koye doggo pottito ko kanko woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala isan si Allah addi moƴƴere goɗɗo haɗatande ɓayno jeka ko kanko ɗum wawi adde moƴƴere haɗa goɗɗo haɗata jama on ko honɗum hani wadde ko noddugal Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله القائل واذكروني أذكركم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله اعلموا أن للدعاء شروط قبول
وهي الإخلاص لله في الدعاء بترك الشرك والعراف والصعوذة وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. والصلاة هي الدعاء، ومن شروط قبول الدعاء العقل بالحلال الطيب، والحلال الطيب ما كان راتبا لعمل أو تجارة مشروعة أو قرضا أو هبة أو ميراثا. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الرجل يطيل السفر أسأس أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. يتي الله سبحانه وتعالى نترمو يجولنا صلى الله عليه وسلم يبين مقبل سابا مقبل جيابي الله عندن هراي أودو دعاء julɓe ɓen no haani ɓeydude wakkilade fi muɗum. wakkila gongol ko andugol no warretengol e waggol ngol, waɗugol ngol tun anda no warrete narfata, ko ma julɓe ɓen eto yiltito e defte sariya ɗen yewta ɗen fi du'a, ƴetta toon du'aji muɗum ɗin. si wona ɗum a ara toragol allah haɓon, ko waɗi a wowlay ko tawata welatamo, ma wowlira no welirtamo. so a wowliri no welirtamo na fi okkorgol ma won ton. idan ko ma anda ko honɗum hikkinta yeeso du'a ma on. haray oɗo du'a no mari sartiji fi jaɓegol, no jeeya e ko ɓuri mawnude e sartiji ɗin laɓɓinalngol allah subhanahu wa taala. etagol yaltina ko wiyete kon sirku e nder du'aji maɗa ɗum. o noddanduji wattanila ɗum moƴƴa, noddanduji du'aji lusnu woodi no winda, no waɗa e defte, no sakita, no yeeyede ka nder marché. woɓɓe kadi no jooɗi no tindinde ɗum jama on, tawa ko wona e noddede ko wona allah subhanahu wa taala. kala noddandu no nodduɗata e na inde allah nodduɗata heeɓi probléme. ko waɗi so a noddi ko wona allah a sirki sirku mawɗo bonnayɗo dina maɗa ka, ɗum ɗon allah canta ɗum goɗɗo. idan wattani yilata a juulu ha ronka, hoora ha ronka, zakka ha ronka, yaha fonta juuɗe ma nodda ko wona allah, bonna kala ko waɗɗa ko. allah subhanahu wa taala humpiti en mo sirkani allah haray golle makko feƴƴoyde fof boni. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ستين ko nela do yewta dum muhammad wahyu ari ema ari atino be maben wallahi sa shirkani allah hada golle ma den boni si tay muhammad e hore musu shirki golle makko den bone an ko musu kuda hore ma. idan no jeya e shirkuji sakiti di anduden din ko tawata ko hande jama buy si hebi nawnare don ki galabtane ronki ka kebe idi dogay kistan yaha ka ndaroɓe ɓen ɓayno woodi ndaroɓe tawata kamɓe nagirde ɓe ndaari si wona ɗum fof no yiwde karama ko batini ɓe mi wolo moƴƴa nano moƴƴa ƴettuɓe hoore mum naadi e konkoji wi walla e jama on ɓe ronko wallude hoore maɓɓe ɓeɗo heɓe janfade hoore maɓɓe ka diina maɓɓe heɓe janfade jama on kadi buy noon si makite hum mum kalima nawnade mum sattima ɓikkum mum ƴaggi ɓe mara golle hay fus wona ko karama ko. so a dogi a yahi karama ko so o limane jaɓuɗa ɓe maaki julde ma jaɓatake balɗe 40. ɗum hara ko nde wotere yaɗa goy si tawi lewru kala noa yahay aɗa mari julde. si tawi lewru kala a yahay limagol ɓe limanema ɓe ittinema sadaka yaha itta ɓay ko ɓurana wiye sadaka yontama. si wona ɗum goɗano yamirino sadaka neeɓi, nelaɗo yamirino sadaka neeɓi, wona ha limoɗa si itta sadaka ka sariya ka diina no tabiti sa itti sadaka fi andema allah ittayde ɗum na ha goɗɗo yaha limagol. idan ɓeeɗo wonɓe e jokkude ɗe golle ɗo ɓe watta ila moƴƴa. si a maapike ha a sirkani allah fiyo mapunde ma nden iw ko mapunde ɓeydi. ko waɗi sa dogi basal e heege e tampere ha a waɗi ko naade ma jahannama haɗa masinali. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لنا أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم وبصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تبدل أسرنا يسرا. اللهم بدل أسرنا يسرا. اللهم بدل أسرنا يسرا. اللهم فرج همومنا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تولي علينا من لا يرحمنا ولا يؤدي حقوقنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين